أزولا سوفيسكون ونسوفيسكون غير تذويل تنوان الفرح دمقران إدوار كغزون باش السكينين أو ندها حوشة ماكسيموم دانفورماسيون إذا نساعدها ديجا أثنتي دنسلوكن أكنا ثنتي دواليم دي ليميسيون كينين ودي غني تساوني سندا تزمرم هذا ديكيم سلو توب شات أديم الراين ون غفاين أفوس إذن بوين le top shot est ouvert donc garde d'appui ثم اللي رفض براس من بين النظام على الدولي ما كنت أيكينين خمسة يدنا مثلا عزرم يدنا السكينين تنمير تنوي أزول سوفيسون ونسوفيس كنت غير تورق تكيني فائدين هذا الدنوي ذاشو يدبوين تغمسا السكينين دي ودان أدل دفقار لدى غف مجلس كان إيه سلفا تنقران دولا غرون باش دنوي لا رفض برسكينين عندما يتبوين quel titre en plus de le buteur que compétition l'expression de la liberté les titres l'essentiel de l'information هذا compétition يرن والعينس غير يرار يتوحبسن كان تصرام شحال هيكيني بن يوسف إلا لاجياس كان suspendu توران قريبة يغال غير غورار بن يوسف دونك أديني على حساب كومبيتيسيون كاتيجورا على ناد باللي اننا ظلفن ذي لافاي ماذا تيدرن معنا لافاي مازال وتيفرارا إلى ريتيسون معنا سيعجب مليح معنا مازال ثلوفتيس تتكمل كان كيدنان ذاكينيون بعد ديفلوبين داخل تسمر ما تسمى بعد ربيتي في الكومبيتيسيون كانت توت لي زيكسبليكاسيون اي ديال الاولها سورتو السنه كينين السنين ديال المولود ديال الجزائر كتزرام تخدم ماشمل نتساتك l'espérance de Tunis, de la Champions League africaine, avec une المولودية toujours en cause, مازال المولودية وتيلي على حسب كثيرين كومبيتيسيون مازال خير زاد وين هادي راني عمراني نستغمي جديد اللي بغينا دونك ان باس نو شونس مازال زمرن أذعتين أغرزات أكان إثديبويا هذا ديما المولودية داين يعني تيمليليثي تسدون غير لاجيسكا أكد المولودية ناند على حسب كومبيتيسيون يلدون مجموعة غير لي جوار السنتين دمبيث عندها إذن باللي وهدرنا رانا وشتينا في ذي المنسن أنا مثلا تمليليث لاجيسكا دونك مربحا دونك ستان ارغيومون اون بليس باش طلبن الحقوق نسن هذا أكان سواليم ذاكينيون لارتيكل النظام عندها عمراني كان تزرم دسلغمية جديد المولودية اليورار تمليلي نستمز وروت في الغوغان وعمراني هذه يبدو إيه الكلاسيكو يكينين عندها بيان سور هذه يبغون هذه يربح تمليليث كونتر جي اس كا هي تكمل الكومبيتيسيون اسلغماي وامعيون السيربين نتسا ذي ثماس يبوي ضغط تكمليليث يتراجون السيربين أسنة 28 فرارة كينين عندها بختي سلام يا معيون فرانك دوما
يناد باللي هذا خدم المجهود نسم باش داوين ثلاثة تنقيضين ذهنا ذي دار السلام أكاد سواليم ذي تمس ديما كومبيتيسيون يبويد أسالية كي يعني تربعت تغنو مورت الجزائر دونك الجزائر أتسورار أسن 25 مارس ساكنين غاف 8 قيضة ذي هرارين كونتر لا زومبي كن بيان سور سي لي زيليميناتوار باش أدعدين غار لا كوب دافريك دي ناسيون 2022 أكن تزرم دونك فوالا ويكي كويث إذا سالني دي كومبيتيسيون تورا نعديث ما تبغام غير لو بيتور هذا وليث شو لو بيتور السكيني ومن بعد لن كرا ندير ميس النظام ليكسبرسيون ليبرتي كون الدنيا هذا دنوغال غورسن دونك انا عندي غير لو بيتور اكاد سواليم ذاكيني على اون لو بيتور يبغي في المولوديا لو مولوديا بلوكي عمراني نو شانس دو كاليفيكاسيون ريست انتاكت اكا يسيدي بوين عمراني اسلغ ماي نل اجديد نل مولوديا نل الجزائر فوالا دونك المولوديا تضمع مازال ارزاد الخير ذي تماس ديما لو بيتور على اون بويد لي كابيل الوم لو كلاسيكو اتورار كنتظرا من الله جيسكا كود المولود ديال الجزائر غيرنا 3 ايام دونك تيجيب علي الناد ان سول اوبجيكتيف غانيي بولحيا لا كاليفيكاسيون نو ترونسوندي سويد جو فو رومبورتي سو ماتش فوالا دونك دوكينين يدبوين le buteur surtout غاف لا جيسكا لو بيتور ديما يبويد غاف عمراني ذا شدينا غاف تمليليتي يعدان كونتر ليسبيرونس دو تونس يناد سيت ان ريزولتا ايكيتابل بارابور على فيزيونومي دو ماتش يمي تخدم المولوديا ان الجزائر اكد ليسبيرونس دو تونس يونر يون ناتزقلي واخدا ولا شاروناس يونر يون يعدى الماتش كيني فوالا عمراني اسلغ ماي المولوديا يناد باللي فوالا سي ان ماتش سي ان ريزولتا ايكيتابل دونك يمي خدمن اكينا لو ريزولتا كيني دي تماس بويند غاف سي ار بي لو بيتور يبدا في السي ار بي عند ديستقسان اميورا كينين غومبو يناد الجي ودار السلام l'envie de gagner est la même voilà داشي يديبوين ان غومبو ريوران تمليت السي ار بي اكا تزرع ما كنت مليت سربعتني لافريك دو سود ذا شو النظام ديالنا بوين يعني غا في الصيف عندها تبغى تستقبل تمليلي ساكنين اورلاندو لافريك دو سود سوا ذي مصر نغ ذي المالي اديلين تطلب باش اديلين وياكينين دونك اكا يسيدي بوين ذاكينين دونك لو بيتور ديما غاف تمليلين كينين تربويا لافريك دو سود ليكسبرسيون يبيد غاف تمليلي نسير بيك ميملودي ساندونس يناد سي ان ديزافونتاج بور لو شباب سي ان ديزافونتاج بور الشباب محسوب ماشي زين العالي الى الشباب اكاد يكون ليكسبرسيون دي ليبرتي الساكنين يلاد ووال غاف لي سوبونسيون يتسكن الى كلوب بروفيسيونيل عندها الا بورتون يون القانون الديكري اكزيكوتيف 14368 يمنع يمضبرون باش تفكن لي سوبونسيون بور لي كلوب بروفيسيونيل خاطر الشركات ساعات تساويلات نغاد ضبرن تيطورين سنت مشارا قفنن يكسبليكي ما سمي العماري امك نورمالمون ابارتي 2018
دروس تفغارة معنا تواليم وسنة كيعدان كان توالم دي الصيف الأولي يفكا سين إملقارن إسطيف تورا اسكو روحن غير الكلوب بروفيسيونيل نا لا اس اس بي ا نا غير الكلوب سبورتيف اماتور ودي فانا مليح دي تمثل تاكيني وهذا ليكسبرسيون يبيد غاف لا كوب د لا كاف يناد اي استقسام اندر تورر سطيف اكد اورلاندو بيراتس اورلاندو بيراتس اسكو عندها خطر على حساب اكندنان سطيف طلب هذا سورر ذاك اذا سطيف معنا مازال ودي فانارا اون اتوندون دونك كلش اتن يفد مازال ونزرانا امكرا يفك فوالا وكي كان إنزمر هذا سيدنيني لاروغي دو باراس بوساكيني فوالا تساكيني لاروغي دو باراس بوساكيني يا با نزرون شروط يعني غاف الله جيسكا من غير تلو ساكينين بن يوسف عندها تتكمل مازال ويفانا لما جوال بن يوسف نغلا فوالا تنمير تنوين ارتملي ليست فوالا شرفتي فوالا زورا فراغ ذاك التالي رشيد سي راه de trouver de nos jours, parce qu'à l'équipe des Malis, mais c'était une vedette en GSK. Et l'équipe nationale. Et de l'équipe nationale. Et le joueur numérique, figure-toi aussi. Absolument. On a l'occasion de... C'est de retrouver une équipe, parce qu'on a travaillé ensemble dans une entreprise d'équipe et on s'était perdu de vue. L'âge aussi, voilà, c'est رحت الركين premier tour de manivelle honorer sa présence. Donc مشيت عليه مشى انا لا تقول يا ضكوي الصوره هكاك ممكن كمو جاي تعيش الله جاي واحد فاري طبعا on a entendu quelques ennuis de santé ça va tout là c'est mieux. C'est dû à un accident que j'ai fait il y a 20 ans. طرني وراح السواق الفوتبول واحد اكسيدون هنا. يقول ça va vous allez bien. شوية قاعد صوني تبع الفوتبول. bien sûr باش هادي نظام في l'équipe nationale par exemple. لا ما شارك ديني. والله في GSK. ما GSK سنة كنت تلاقي سيب تسير السنة يدن رافع الموبي با ناميلين بي الشامبيونات سيبواناي جو بونس كو من كاس الحمام تقيم توجور لا بيتيت نيفو بيي سي ديجا باش هادينا راه كنتي ويلي كيتحب بنزيك على المرة يعني ما زالت تحبي لي ملكات الرام لكن ناس لو باس تليفون بعد لو باس بونجور في 3 سنين كان دراسة اللي كومون 64 on n'a pas le même âge. On a travaillé ce soir. Donc, même si je me suis dit que les gens de l'Europe, et tout là, vous pensez que les des joueurs de talent comme كم بالك الدروس هي كويس ولا لانه والله باراي باسكو تورا كلش زريمان plus la technique dernière, ce n'est plus l'individualité.
Ben, je vous remercie, monsieur Daniel. معليش كثرة الناس وضرب لها ما هنا زوين زوين يدير كاز ديال اليوم هذا يدير كاز ديال الزكا هذا يستخدم ديال السلام يستخدم تقريبا هذا يستخدم وهنا بالبينو القسمي محمد السعيد سكتي زيوزو.
رشيد ولا لي جروب كاين ديفون الجروب لا جي اس كا وزرا هذا شي يسمى هذا غيديني دونك لي رونسينمون في اللسن Amkidina Lavanne, c'est un groupe qui sportivement qui est jouable. Donc, Oui. et Neid aussi que l'équipe elle peut jouer les deux premières places. C'est-à-dire elle peut jouer la qualification au quart. Voilà, donc l'équipe elle a. L'équipe elle a les possibilités. C'est jouable dans la mesure où Maïwayak c'est. Certes, c'est un style différent, mais parce qu'il y a pratiquement tous les styles, mis à part un peu Berkane, qui est un petit peu dans le même registre que le style maghrébin. Oui. Et sinon, tu as un peu le style zambien qui est un peu physique, ce qu'on appelle un peu communément le jeu anglais, et tu as un peu les Camerounais qui allient technique et physique. Voilà un peu le groupe qui est plus ou moins équilibré. Donc la Gisca, il aide aussi le fait qu'elle ait son expérience, la Gisca à travers son expérience qu'elle a déjà un petit peu acquise, ça peut lui permettre d'avoir de bons résultats. Pour ce qui est de Kamal Abdeslam, ça sera difficile, mais bon, on jouera match par match, mais ce qui sera difficile un peu, c'est, si tu veux, le calendrier, parce que la Kazan, sur les 6 matchs, à Relaven, 4 ils vont se jouer au mois d'avril, avec pratiquement des Ramadan. Donc, الرؤيس الناس راكم دافع الرؤيس الشامبيونات الرؤيس تمثل لاطاس دونك لي ماتش دو ريتار il y a toute une programmation qui pourrait leur faire du mal, voilà. Mais sinon il est que c'est jouable. Maintenant concernant l'équipe du Coton Sport, la Gisca l'a rencontré 3 fois, et les 3 fois c'est en 8e de finale. Et la Kazarad Balik, le Coton Sport, il a éliminé la Gisca la Coupe de la CAF en 2003, c'est-à-dire il parce que la Gisca sera pour jouer, pour essayer de remporter un 4e titre continental en Coupe de la CAF. N'allait contre l'équipe du Coton Sport, on a été éliminé. Alors, nous avons 2-1, 0-0. Et puis, on s'est retrouvé en Champions League en 2007. Nralvithen sur le total des 2 matchs, 1-0, 2-0. 1-0 نخسر avec 2-0. Et enfin la 3e fois c'était en 2008. C'était toujours en Champions League, en 8e de finale. نخسر 3-0 لنا avec 2-1. Et à cette époque-là, l'entraîneur du Coton Sport, c'est bien Denis Laban. Donc c'est Laban qui était l'entraîneur. C'était Laban qui était entraîneur du Coton Sport, oui. Donc Laban, il connaît bien l'équipe du Coton Sport puisqu'il a 5 titres de champion. Voilà. Et il a remporté 4 coupes du Cameroun. Il a atteint, en 2008, il a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Il a été éliminé par le Raja de Casablanca. Voilà concernant le Garoua. Concernant l'équipe de Berkane, l'équipe marocaine, en 2019, elle a atteint la finale de la Coupe de la CAF. En 2020, Brits. Je sais qu'au vu de mes recherches, c'est une équipe qui recèle 8 joueurs qui ont fait
le dernier Chan c'est-à-dire on est à peu près dans la même configuration que le Mali, stade malien. que le stade malien. Oui. Mais aussi ça a quatre joueurs de la sélection A des Lions de Matras et ils ont trois internationaux burkinabés. Voilà un peu l'effectif de cette équipe de Berkane. Bon, elle n'a pas été la pris, je crois, la Coupe du Roi. Elle a été finaliste, mais elle n'a pas été elle n'a pas été souvent Oui. au devant, même si cette année elle est en train de revenir, mais pas tout récemment. Depuis le début du championnat, elle était leader. Elle a occupé comme une place de leader. Et par contre, l'équipe la Zambie, bon, on ne connaît pas grand-chose. Oui. Je sais qu'ils ont remporté une seule fois la Coupe de Tanzanie en 2012. Voilà un peu, Oui. voilà un peu ce que je peux te dire de ces équipes-là. Mais bon, le problème qui va se poser pour la JSK Niag, c'est le problème de la compétition elle-même. Oui. Parce que ça sera pratiquement une fois par semaine, ce sera aller-retour. Oui. Et entre-temps, il faut faire la coupe il faut jouer la compétition locale. Absolument. Plus la Coupe d'Algérie, la Coupe de la la Ligue. Coupe de la Ligue. Et non, parce que moi je t'ai dit, déjà, ils n'ont même pas, on ne sait même pas, les matchs de retard. C'est toute une gymnastique Absolument. à laquelle la JSK est soumise. Voilà un peu. Mais enfin, pas que la JSK, toutes les équipes qui jouent la Coupe d'Afrique. Oui. Mais sinon, le plus important, c'est qu'on a évité l'Orlando Pirates. Voilà. Parce que l'Orlando Pirates, on l'a évité. C'est-à-dire ça aurait constitué des trucs supplémentaires, une tracasserie supplémentaires. Absolument. Surtout que si entre-temps l'histoire de la Covid n'a pas encore, et ces variants n'a pas trouvé de solution, Oui. bon, il faut aussi espérer, bon, Inch'Allah, on aura au quart de finale, espérer de ne pas rencontrer Orlando Pirategui, parce que normalement, on risque de jouer le premier. Bon, le Manada premier, on joue le deuxième du groupe A. Manada deuxième, on risque de jouer le premier du groupe A. Donc, au Gadagui, ديال البروبليم Donc, بور سيتيف الصيف توظف نسات دونك صافا c'est type quand même né en Taboris, Orlando Pirategui, Voilà, qui Orlando reste quand même une référence au niveau mondial. Oui. Ils ont aussi l'équipe du Niemba du Niger. Oui. Nigeria. Et qui est au Nigeria plutôt. Et tu as aussi le Ali de Benghazi, qui reste quand même une équipe difficile parce qu'elle vient d'éliminer l'une des meilleures équipes sud-africaines aussi, Ascara sud-africaine. L'équipe Mimondistan, c'est qui risque quand même. Mais tu Mimondistan, Ascara, finit Smith, du Zaïre, la République du Congo. Smith, Daring, enfin l'une des grandes équipes du Congo. Voilà. Du Congo, Kinshasa, la RDC. Oui. Donc quand même, et puis il n'ira que le football libyen, il ne nous réussit pas trop. Mais vous voyez que l'équipe guide les Libyens, ils ne réussissent pas trop aux équipes algériennes. Souvent, on a eu des problèmes avec eux.
Oui, hein. مش في النور بن سعدي غلبان عليا avec l'Ali Tripoli. Hein. Donc, Ah oui, hein. donc voilà un peu. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, Je crois pas. Ça fait quelques années de ça, oui. mais غلبانة. Voilà un peu le. Mais bon, maintenant, rien n'est définitif, mais normalement, bon, je sais qu'ils sont en train de tout faire pour que, pour que la phase de Poulegui se joue d'ailleurs à Tizi Ouzou. Oui, Mais sinon, j'ai appris qu'ils vont jouer ça au 5 juillet. 5 juillet, hein. En principe, la JSK, elle a arrêté la date, elle a arrêté le stade du 5 juillet pour accueillir ses adversaires pendant les Poulegui. Il n'y a pas, Ce qui, bon, il y a pas de risque qu'on lui refuse un 5 juillet parce qu'à un certain moment, on a lu dans la presse على كل حال باللي il a été proposé un stade à Bouira Wakhila. bon, ثورة ديفان راه مازال. Parce que le problème qui va se poser à Mohamed, c'est vers Ramadan. Oui, Vers Ramadan, à quelle heure tu vas jouer le match unique avec le confinement jusqu'à quelle heure tu vas jouer. Le match c'est le match là. Le problème, le Mouloudia il peut jouer à 20h, bon ça se termine 21h30, 20h. Comme il n'y a pas de spectateurs, comme il n'y a pas, tu peux avoir oui. des autorisations comme ça. Mais si demain, vers Ramadan, ils vont autoriser les supporters à revenir au stade, Mais ça va se poser un tas de problèmes. Voilà. absolument. Voilà un peu ce que. Mais oui, avec ma voix d'alors, une autre question, il n'y a pas de souci. نورمالمون كاين كنوالا ليسونسيال في كيضاغتي كاين غدا نميرتيك ميرسي بوكو رشيد الله يميغد يسلمك، يميغد voilà. دوكمنت في كيضاغي دو بوين سيتياسيون الي كومبلي نورمالمون فوالا ما الا ساولندنا ما سي تو ريست هكا شويه هكا نعاود هكا نسولها ما Y a الا pas de souci, ساولند y a pas de لي souci, y a سيبورتور pas de souci. Il n'y a فوالا pas de souci. Y a pas de souci. نميرتيك Ok, رشيد ميرسي بوكو Salut, صحيت يا صحيت سلامه صحيت.
كان تصور كيني روبورتاج كيني دبوين دي حروزا غير نسالي تدويلتنا تدويلت اونروجيستري الساكيني سي اونروجيستري باسكو تفا الشغل رواندا النظام جميرة نخدم السريد دونك اونروجيستريات وهكاغتيد غاف 9 كنولف عندها يد نساوي تدويلتنا غاف 9 الا مناعيا حاشا مناعيا ديالني الساكيني سي اون ميسيون اونجستري ونيني تعديد ونا ازكا غاف 9 كيض وديغني لا روفي دو بريس تيناوي داك سوجدي سيد او نسيد نساعدني ومالا نكريسال النظام اتني دراوي ما يبغى ربي خاص يعني ازكا غنتوطف نسعى سايغيون وغبن إلا قد تفرغ تنميرت نون جاكون ديال خير لنا ارتوبات